hari umusaza wari umaze ubuzima bwe bwose akurikira igikombe cy'isi. Yabonye intsinzi amagana, yabonye ibihugu bizamura ibikombe, abakinnyi bandika amateka. Umunsi umwe umunyamakuru yaramubajije ati, ni ikihe kintu cyagutangaje kurusha ibindi mu myaka yose umaze ureba igikombe cy'isi? Umusaza nawe ati, si amazina y'abakinnyi gusa, si ibitego, ni uburyo buri gihugu gitwara igikombe cy'isi kiba kiyobowe cyangwa gitozwa n'umwenegihugu usobanukiwe neza igihugu cye n'intego zacyo. Arongera ati, mu myaka yose nabonye abatoza beza, ariko igikombe cy'isi cyagiye kigarurira n'abantu basangiye imizi n'abo batozaga. Igikombe cy'isi ni intambara y'ubwenge, impano n'amarangamutima, ariko hari ikibazo kimaze imyaka 100 kitarabonerwa igisubizo. Kuki nta mutoza ukomoka hanze y'igihugu watwaye igikombe cy'isi? Nibyo koko, ubyumvise neza. N'uyu mwaka igikombe cy'isi kiriho abenegihugu, umunya-Espanye Luis de la Fuente ndetse na Lionel Scaloni, umunya-Argentine. Nguhaye ikaze. Hari ibanga rimwe rikomeje gutangaza isi yose. Ibihugu byatwaye ibikombe by'isi byose byabayeho byagize ikintu kimwe bihuriyeho: umutoza wabyo yabaga ari uwo muri icyo gihugu. Ese nta mahirwe gusa? Ese umutoza w'umunyamahanga ntashobora gutwara igikombe cy'isi? Igikombe cy'isi cyatangiye mu 1930 muri Uruguay. Kuva icyo gihe ibihugu bike gusa nibyo byanditse amateka yo kuzamura igikombe cy'isi, ariko hari umubare udasanzwe. Buri gihugu cyagitwaye cyari gifite umutoza ufite inkomoko muri icyo gihugu. Mu 1970 Brazil yafatwaga nk'imwe mu ikipe ikomeye kurusha izindi. Yari ifite umutoza Mario Zagallo, umunya-Brazil usanzwe azwiho ko azi umuco w'umupira w'amaguru mu gihugu cya Brazil, witwaga Juga Bonito. Yabaye umwe mu bantu bake ku isi batwaye igikombe cy'isi nk'umukinnyi ndetse bakagitwara nk'umutoza. Mu 1990 France Beckenbauer yazamuye igikombe nk'umukinnyi akizamura nk'umutoza. Mu 1990 nk'uko nari mbibabwiye, Ubudage bw'uburengerazuba bwatwaye igikombe cy'isi butozwa na Frank Beckenbauer. Uyu ni umutoza wari usanzwe yaramenyereye uburemere bwa jazz y'ikipe y'igihugu y'Abadage, azi umuco w'Abadage, azi imikinire y'Abadage, kugera ubwo agitwaye nk'umukinnyi nawe akagitwara nk'umutoza. Undi wabigerageje gutwara igikombe cy'isi ari umukinnyi akongera akagitwara nk'umutoza ariko afite inkomoko muri icyo gihugu ni 2018 Lecoq. Didier Deschamps yahaye France igikombe 2018. Umufaransa wari warigeze no kucyegukana nk'umukinnyi 1998, yongeye kugitwara nk'umutoza muri 2018. Ariko se hari abanyamahanga bagerageje gukora ayo mateka nibura bikanga? Bamwe mu batoza b'abanyamahanga bazwi cyangwa se badafite inkomoko muri ibyo bihugu ariko bagerageje gukomanga ku muryango w'igikombe cy'isi. Gus Hiddink yajyanye Korea y'Amajyepfo muri semifinal mu mwaka w'2002. Luis Felipe Scolari ajyana Portugal muri semifinal 2006. Roberto Martinez ajyana Ububirigi muri semifinal muri 2018. Ariko muri abo bose nkubwiye nta n'umwe wabashije kuzamura igikombe cy'isi, bose byaranze. Ese kuki bibaho? Ese umutoza w'umwenegihugu cyangwa ufite inkomoko n'icyo gihugu aba afite iki umunyamahanga adahabwa? Bumwe mu bushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko iyi kipe ihagarariwe n'igihugu, iyi kipe ihagarariye igihugu, rimwe na rimwe amarangamutima aba akomeye kurusha ubuhanga, bigasaba wa muntu ubasha gusobanukirwa neza ayo marangamutima y'abo basangiye isano y'igihugu, kumva umuco w'icyo gihugu, kwizera abakinnyi, kumenya uburyo bw'umupira w'amaguru bw'icyo gihugu, cyangwa se bimwe twita ngo ni philosophy, uburyo bw'imikinire icyo gihugu cyamaze kwimika. Kuko Brazil ifite umuco wayo utandukanye kure cyane n'uwa Argentine nayo ikagira umuco utandukanye kure cyane n'Abadage. Ese birashoboka ko amateka azahinduka? Umupira w'amaguru uhora uhinduka umunsi ku munsi. Umutoza w'umunyamahanga ashobora kuzaba uwa mbere wanditse ayo mateka, ariko kugeza ubu igikombe cy'isi gifite amateka atarahinduka. Ikibazo gisigaye kibazwa, ninde uzaca ako kagozi k'ayo mateka? Hari urutonde rw'abatoza bumaze gutwara ibikombe by'isi ariko ari abenegihugu. 1930 Alberto Supice, umunya-Uruguay, niwe wabereye abandi urugero rw'uko umwenegihugu yatwara igikombe cy'isi. 1934 Vittorio Pozzo, umutaliyani, yatwaye icyo gikombe cy'isi. 1938 Vittorio Pozzo yongera kucyisubiza. 1950 Uruguay n'umutoza w'umwenegihugu Juan Lopez Fontana nabo batwara icyo gikombe cy'isi. Ubudage bw'uburengerazuba
buri kumwe na Sepp Herberg nabo batwara icyo gikombe cy'isi. Mu 1958 Vicente Feola umunyabrazil atwara icyo gikombe. 1962 umunyabrazil Aimon Moreira nawe atwara icyo gikombe. 1966 igikombe kimwe rukumbi abongereza bagira mu kabati Alf Ramsey abafasha gutwara icyo gikombe. 1970 Mario Zagallo afasha Brazil gutwara igikombe. 1974 Ubudage bw'uburengerazuba Helmut Schön abafasha gutwara icyo gikombe. 1978 umunya-Argentine Cesar Luis Menotti nawe afasha gutwara icyo gikombe. 1982 Enzo Biazot umutaliyani nawe wafasha gutwara icyo gikombe. 1986 umunya-Argentine Carlos Bilardo nawe atwara icyo gikombe. 1990 Ubudage bw'uburengerazuba buri kumwe na France Beckenbauer batwara icyo gikombe nabo. 1994 umunya-Brazil Carlos Alberto Pereira nawe atwara icyo gikombe. 1998 Ubufaransa burangajwe imbere na Aimé Jacquet nawe wahaseruka gitore batwara icyo gikombe. 2002 Brazil ya Luis Felipe Scolari batwara igikombe cyakurikiyeho. 2006 Ubutaliyani bwari kumwe na Marcelo Lippi batwara igikombe cy'isi. 2010 Espagne yari kumwe na Vicente Del Bosque maze nabo batwara icyo gikombe. Ubudage bwari kumwe na Joachim Löw 2014 batwara icyo gikombe. 2018 Didier Deschamps nawe atwara icyo gikombe. 2022 Lionel Scaloni umunya-Argentine nawe atwara igikombe. Uyu mwaka 2026 igikombe cy'isi finali kiri habene igihugu babiri Luis de la Fuente umunya-Espagne ahanganye na Lionel Scaloni umunya-Argentine. ninde uzakijana icy'uyu mwaka? Reka natwe dutegereze ifirimbi ya nyuma, naho ubundi kora subscribe, like na comment ubundi tujye tubana. Nitwa Costa Jalas, ndagushimiye.